Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sining masalang yang kaya masih rifang Allah Ta'ala. Lalu itu pada syukur maraja lalu sesi arah jangan nafang Allah Ta'ala. Maka tofur pengang Toma salawat toma pas salamat lauri ali malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sining masalang yang kaya masih rifang Allah Ta'ala. Dilalan na iya waktu cinampo meloki ibacaan set dihadasan na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilalan na kita Riyadus Salihin. Narampe fanguluta Umar bin Khattab. Rimakkadana fanguluta Umar bin Khattab. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sining masalang yang karim serifang Allah Ta'ala. Maka da Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka da sininna amala pakkasiwiyange iya melo ifigaw rilalanna atuangata brifa mulai fi nasaba niya. Jadi maka da Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam narikoto melo pigaw se dia deceng mesti rifa mulai nasaba niya. Maka nariku gangka ko mihak desa ede patopahang maka ada agama sunnah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung hadisnya dengan memberikan sebuah contoh yang mengajarkan kepada kita yang ada terima kada Nabi ta faman kanat hijratuhu nigi lalanna hijrana nakatai simata karena fang Allah Ta'ala si bawa surona, maka hijrahnya itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Maka iya ro pakkasiwiang ro, iya ro hijrana ro. Jama-jaman deceng engkai na fegau insyaallah na tarima lampu fang Allah Ta'ala si bawa surona. Naritopi akali barakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkadana. Na nigi pigau set di amalak madeceng. Riga angkana tenifang Allah Ta'ala nakatai si mata si bawa surona ya riga to makkada iya nakatai ya naritu lino bawa si mata ya riga to makkada iya ro nakatai na figau se dia jama-jama deceng nasaba melo irita ri makkundra engkai na puji. Jadi misalna kalloloy nasaba angka se dia nak dara na foji melo nilettu makduta ya riga pura ni makduta. Tapi rilalan atungan na milok mo pirita riyo makun resari kwamangin na madece pakitan na rumakun riyalena. Sehingga pigaw amalak madeceng pigaw ijama-jamang anu parentana fang Allah Ta'ala na poje fang Allah Ta'ala na ikian yak nasalay. Nakatay tenia na sabat riyo na fang Allah Ta'ala nakatay na ikian melok mirita ko makun riyo sari kwamangin na madece pakitan na. Maka jangan jamaah dimuliakan Allah. Nafagur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sari komang ifakasing ironya agi melok tajama ifakasingin niya ya to melo masampajang ifakasingin niya to melo tiga sinin na parentana fang Allah Ta'ala bansana baca aku raki nasabah fang Allah Ta'ala riona fang Allah Ta'ala kata si mata nareko riona fang Allah Ta'ala kata si mata mapigaw kisa di amala madecen na riona fang Allah Ta'ala kata degaga sesekali madimondri
Ya, mak baca aku raki fang Allah Ta'ala kata si mata aja tamelo makkada tanah bodoh kesene sare kombang ina iya tu mangkelinga ka makare jaga mak baca aku orang maka si suara maka si tajwidna sehingga jemaah dimuliakan Allah maka sindri seseta mak baca Quran naik iya iya salah sehingga maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pigok ki amal madecing naik iya degaga ilolong sangadina iya angkai mukba dunia pamulangnya. Ya, jadi narik kumisan nami lo ki membaca Quran maka ni fakasing lagu Bismillah. Ya, na fakasing ni lagu-lagu na sare komangina makasin nang kalinga tawe na sabab melok mi puji, tenia na sabab riono fang Allah Taala nak kata si mata, maka perlu fakasing. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Noli makon ro kapang irapi ramping akira na ye waktu cinampo memuare nafak barakah fang Allah Ta'ala na turu famasena lauri di maneng na insyaallah memuare iya ronia taro sininna fakasiata sininna jama-jamat tak delalan na atwa ngetta mania kina sabak iya kataye riona bawa fang Allah Ta'ala aja tapi gau amal madecing na lesek nia tenia fang Allah Ta'ala ya katai sari kwamangi na terima lumpu fang Allah Ta'ala pakasiwiata na wadiki salama rilino makkotopor di asri mundina fang Allah Ta'ala. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.